bung khat chang khana kona chang li chan chu isai khom diu ka dejin ai hichi hi Nehemiah Artaxerxes kiti lengpa noya na anato laya athusei le athusim ahin tulaya eho mission na to helwa hale Pohnatna nei ho thusim to kito jeng ding in ena tul ha pha na mission week or mission night ahit mission service ahit thona chom phat ikeu hom diwin ka de nei hichi Nehemiah hi amin hi Nehemiah achom lama chu Nehum iti jiu ko hin ale ile do ahele Yahweh comfort pathinin asamone tina hin ena jo ama hi amin ivet na ahile amin bang khun hin khoin mangin hi pathin na hin tongin hi mission na hin tongin hi ama hi lengpa adinga chu juhai do ma anapang hin hichi juhai adop chu abang bain amoni kholaya chu poison elova lengpa thina theyam khajong chu atha jiu ahin hichi ho ven bin dinga chu juhai dom ho chun lengpa don masanga adon ding ane ding zo chi aman atep ahin poison lo atuya aphana hela bo chu lengpa anape hitabang manga chu Israel gam ahi lo wanga midang gam Persia te gama chu Persia te leng pa dinga chu sintei ta na na to he chin Nehemiah ahla ni khan hi anato na munachun asopite Israel te jo Jerusalem Juda gam langa kona ahungu wen hi ahungu wa chu aman ado chu hichi Juda gam elwa Jerusalem ma cheng te elwa Jerusalem khopi chu itabang tam te aman prike cha ado ahla ahung ho chun an sei pi tawni zo a Bible chang sim naw jini bon chake chawin imu wen nei Jerusalem chu Nebuchadnezzar in anasusi nei hichi akisu set 605 achun Nebuchadnezzar in Daniel theo khanglai hi in Jerusalem chu anasusitan ebola Jerusalem lele chu atup ham itiale Israel te adinga chu temple hobu chu Jerusalem ma ahin chong le khopi chu David khopi ti ang anaki he David khopi ipon amodinga capital Jerusalem shalom cham na khopi lungmon na khopi nikiti chong le apathin ho now a center ahin hizena chu chidang namdang gamdang ho chun hijim mun su setting chu anatup jingoi ena chu 605 BC a chu Nebuchadnezzar Babylon leng pa hin anasu sit ai tane ahle abana chu 597 BC chun ahung kinin mitam ta Jerusalem Israel gama ho chu so chang ding na pui kinin he Ezekiel te ho khanglai he kitane ale abana chun athumwe chan chun 586 BC chun hechi Babylon leng pa cha ahung kinin Jerusalem ma Israel gama mitam ta cha pui mang kinin he aile chom khat jovin hechi Babylon lengam chu ahlutane Babylon lengam ahlu pha na chun Medo Persia te ahung ha nawin hechi Persia te khanga chun tua ihon isyu Nehemiah Jerubbaal Ezra kiti hon na hin tongwen Persia te khanga chun mitam ta anakile kinwen hi Jerusalem chun akile wangwa chun Jerusalem kulpi Jerusalem khopi le Jerusalem a hobu tu sa tup lowin a jingine mission na to len ta anane jun hin hi chakhang la ya pathina tong ho chun thim gaw yang anum be se pun chona thim gaw ho thu ani ki se be se pun Jerubbaal kiti pa iza kha duin Ezra kiti pa iza kha duin Nehemiah kiti pa iza kha du amma ho ni pina to wam ple hechi Jerusalem kulpi le khopi le hobu sa do dinga jo pathini an ko ya ale tuni a hi Jerubbaal Ezra Nehemiah banga kulpi husa hobung husa sagawa mi lamwai tam hi chi ho ko do dinga hi chi ho sa phadinga pathinin e ko wa ikihe nuwam ikihe hiwam ti tu na phana ki gel kadene mi tam ta na ko wen jo ka seben Jerubbaal Ezra Nehemiah hin tu na phana Nehemiah thu sim se de Nehemiah mi ki ta an hin
mi kita ahi je chun mi gam danga Persia te gama omwan chun lengpan amang chan he lengpan akinai pi pen a closest azinu din muna adin sa adaba ane zo si ane sa adon zo si adon sa he ijan ya ta san na ane ena jo pathin nong ade cha na pathin an man he ta ne ai le hi cha hin i het diwa kades ama sa pen ta i het diwa mission na to na a kulpi hlusa hobung hlusa alwa ale mi lamwai sa sa do kinna dinga ama sa pen ta i pi nei ngayam mission gel kho na nei ngai ne Pohnatna nei ngai ne itu simple ta hen ai wanga he ju masa pen ding yai he chi Nehemiah jun asopite amumu ajun Jerusalem hobu Jerusalem kulpi le Jerusalem khopi pathin umna chamna khopi Israel den pathin aho naw mun chu itabangam tia do tunin jong imu isopi ho insa in lang kolla wa halami ikimu pi jiwa wi nadin muni tabang ham naho bung itabang ham alam na lagaw din muni tabang ham hilanga chu I chan ge ya ho bung ha nam ha lo ham tin kholle hen imu do hin ei dat mo sa di hoya I chan ge mi lam wa ham I chan ge ho bung hin sada ya ham I chan ge ho bung tha ne lo dam lagaw theng tha na ne lo dam ti I hol do di hoya hin kholle hen ai wanga koi ma chan a khol pon hin ai wanga mission na to ki pa na chu gel kho na le pu na ki pa ne Nehemiah in asopite adong ene ai tunia hi ikam changu izat hin mission investigate ela khol na ene wa a khol ene kha lo lambai mission na atong no men he Nehemiah chun ai wanga chu kimo pat jeng the he adon na ki wai asu asa amun ki helela mi condition thagaw wa adin mun la ta sa adin mun ki helela chu iti mission na ki tong dinga I thelo wai tulai ni ve na hele imu dan hui sele hen mission society tam ta omen mission na tonggo tam ta omen ai wanga mi condition helwa ki pat do ngen atamin he genuine concern gel kho na ti ta len ta chu ine yo ngai ne ai mission na pathin na to na dinga chu gel kho na di ta chu ti nei du ham isungwa cheng pathin in thuan sei ta ka ai nei lo du ya he ai wa tu lai tam ta vele han koi ma chan hilanga chu na to dingumam alowale langa chu mission na I chan ge ya to a pha ham burden pu gi alo mo pu na tam ta hoi koi man a henom pon hi I hol nom po win a he we don't want to investigate I boy nom po win a he ai wa mission na tong dinga ki pando je ngwen Nehemiah hin kho chu vele han ama chu leng ina nom ta ama ya hen anne adon ding chu ama alungim angai pon he governor prime minister ho sanga thune chu Nehemiah he in chen lo chen lang chu ama dinga kho sa na ding ma cham pon ni gen the na giti chu he lo ai wanga ama hi cha chu alung sai pon ami te din mun itabanga aho bung din mun ti taw ami te lagawa adin mun itabang ha pathin hobu I chan ge ya khang to dam Jerusalem kulpi chan ge hitam ti chu amman a kho sa ne tunia mi zani hitab Nehemiah banga hi mission na to alowale isopi ti ho din mun hi kho sa wam ti hi avela tu ni tha phana igel do ki divin katen hen ama chu vele hen he wanted to know the situation of his people ami te din mun ahenomen hi abana chu vele he was other center minded alungel angai tu akho sa chu ama ding hilovin midang ding zo heni aban chu vele hen he investigate na a hol hita cho hi chi hot ahin bola hele aman a hol do chu amu phana chu lungna be se a to de na kapma an angol hi jai he chu vele han aman I chan ge apu nat ham ti chu ama hin kwa ko nai mo a finding jo pya Nehemiah in amu do chu pya the people were in affliction and reproach affliction is a bad evil unpleasant unhappiness kipa thelo na nat na dammo na lung thailo na ga se giljep dinga chu
tui kutong ham khat na sot ta a uma ui yong ui ta ne the don the yong hitalo nai the yong hitalo hitabang bang ko eta Israel te din mun cho hiti chu in Hebrew pawin a say tui ui banga alondo na omlo ahunglu na omlo ne na anam sibang mang ko eta Israel te chu affliction abana chu reproach Israel te din mun chu tabang ham aman amudo chile ja chat ta ya ama ho sagau din mun ata sao din mun chu pathin nam len te din mun dinga akilo mong mong tapon imi hi na helanga hi igen the ya ino mai tha sap ting le za cha na ma chu na hitabang bang choi tan pathin in alen do nam mi te chu za cha ta ha tan reproach za cha mi ha ta ni he chu ni man a khul do jong le Jerusalem bang akul pi ho chu broken apul hagam tai asigam tai kiti chong heje Bible bawa sei dinga chu abona pul hipon din ahom lai a tai atin tui bel atolang ahom bang bang alo wale kulpi len ta kikikaya ai wanga ahom lai igal mite hunglut na the ahom a tai atin ya Jerusalem kulpi chu kinep na the ta poi ati ya sa phat angai ta apam na nga ko na agal mite hungwa asunga omhos ade de alo the yo hita ahom tai ati na tunia ai hobung din mun hobung izan hi tabang din mun a chu dinga heta insung izan hi tabang din mun a chu dinga heta thagawa bitlo thagawa bong thagawa chimhla tam ta om tan hai hechi chu Nehemiah amite din mun amu do dan abana chu be na ala hechi ka gate kor kha pilen jo song chu akihal ta ni spiritual wound thagawa tina ya Bible theme hona says even nat la nat len ben chu meika nat ko hi ti ena chu pathini jang chu amana mi chon se ho ago go mai the di isu to ala hum kitu meika banga na lo ga elai vet na ale pal ho zo se alwa ale gate ko ho zo se chu men akawam tai tina len ta Israel ten apun he hi chi chu hi adin mun iti ama hi choi amu do thiam a khol hi cho ami te din mun a het nom ringa a khol jai hi cho cho amu hin ai ran tulai mission na tong ho velen mi te boina mi te ngai cha na henom lo keu se aki tan he aji chu ki boi nom lo a he ilung ki mong ki penom lo ine egong ki penom lo ithayong ki penom lo ki pan nom lo wa mi te boina dinga cho boina a cho ai wanga mission na to di ta chu hong ki panam te ala po na mi te gel kho a thung ki pan Nehemiah wang padike cha ami te na choin mutan hen a gel kho len abana chu piham aki khibe se po na abana chu piham po gi na nei cho ama sa pen na chu gel kho na nen aban chun po na ela po gi ane ni he chi apo gi chu hoya ki muam le hechi hanani te ho asopi te hon Israel te din mun asai phan chu ama chu piam ka to den tai ka to hlein ka kaptan ni kho tam ta chu kalung hem pi ta na he ate tunia he bola I ho bong sungwa emission sungwa mission na to na mit thium lo ham pu na naum lo je jai ebola minu mi pan achanu achapa akapi ham adam lo te apuna jina blood connection umai biological connection umai ale tuna pathin na to bolwa hoi bolai puna thibam connection umlo hi mai thi ya tuna ebola emission sungwai mitli umlo waham angol na umlo waham lunghem na umlo waham na to ding tam ta ama ipuna lo ziu hi zeng lo ding na po nat behela mission na to ding chu apugi didan nan chuna ana khabe bele kain ji in to say ho two lines saying proverbs ho kamu til kan ta do zin na when we don't have burden in the work na to na a chu pugi inelo til ina to chu ipugi hung hi ji cho ai wanga pugi inne ya na to til ina to chu aiding a privilege blessing so
ito nom khat chu ito teng la edinga ki pa ma he tu na mission na to na ki pa lo tam ta amen mit thi pethelo tam ta amen taw na pethelo tam ta amen he ipo na lo jewa hi je na chu mission na to hi hodinga po hi len ta hongi ta ne Nehemiah hin khwa ko na wang ivetle a kho sa jin aman a kholin e amu phan san apun na tle zeng in hi ama wang chu na to ding le alwa hala ama kingai cha na kon chun azam poi ibola am le pathin ama cha ho pis mission na tong ninga hlen no dunya hin sunga minu mi pai cha te condition hi vel de sagawa ipi hold over investigate bol the whole with ipi hold over dunia ho bung lam kai ho alova mission lam kai ho alova association lam kai ho alova kloi khom na chom mission agencies on holu de ipi hold over mi te thagawa din mu imu chenwa hale ka te diu ya ale tuna ha jo ka se banga ibola mi hlim lowam mission igam sungwa pona na loji himai then ingai lu khat akisu kha ingai lu khat athi a abe teng le bolai ka ham pu na jewa Nehemiah ami te din mun amu pha chu ato den tai towa ka kiti hu Old Testament khanglaya chu protest titabang bang procession tinam protest tulaya government ko ma ki phina nei ding le ki zo na protest ki bol tabang bang kho ya Nehemiah pathin mi phan ahin mu do phan jama ato den akap ta pathin henga ki phina eta turia hi mission ma chal na dinga inside lang ho bungal wala mission khan to na dinga mi zal pathin ko ma ki phinwam dunia mission na to na hi bola akipido so maham puna na loji emission sungoi vele han policy tam ta boina tam ta ki thang sit to na lop na alawa ala lunghan na ki hentel na ki thang tip na dim set hai puna na talowa hi cho zo chen emission sungoi alodim tan hai iti mission khan to ding ha tulai mission na to he vele han hoilang aha ina to pa chu ipogi hitapon tin ito hompi pa ito hompi nu edinga pogi ai tan iti machal thei du ha pogi burden nei le la ki pat do chu a main problem he ai yena chu tunla phana atha bia Nehemiah hin khwa go na igel do kit deu wa hobung mi te ikitem no mu chu hi le pathenin eimu sa mi te thagawa din mun hobung thagawa dim insa in lang minu mi pa dinga cha te thagawa din mun hi puna dinga pathin e dei masan we ipat to masan wa pakai yesu krista hangang chi ve na le aman tam ta we anasin mak bung kha chang som thum le gi naung ja sin let us go over to the next town hichi town chun chi kinu te pathin thu ka sei the ne dingin Matthew 14:14 na chi psa kitam pakai yesu krista mi pitam pa amu phan he was moved with compassion ngai lu na anezin hin chun adam mo naw zo se chu asudam ta ngai lu na le pogi na anezin na chu asudam the ya ale ban Matthew bung som la nga chang som thum ni a chu epitikita mi pitam ba pakai yesu krista nung a jun ni thum ta bang chu annelawin om ta he chi amu phan man alung se be sen adam sa kitan compassion burden pogi na mi pi ho chu aching lo thagawa din mun amu teng la ma san apona in anasudam jin damna mi te damna dinga hi iti pan la dinga masapen ta chu pogi po na mi te chunga ne nga he ale tu re na mission na tong dinga ole pachin e ko po iti diwa mi zo se pathen mission na tong dinga ko ya hobung len ho in len ta khan hin mi hau sa ta kha aga ki khom zin
ale ni khat chu bishop a pastor pa chun missiona ki pi ding dan thu hu asejin he ale he thu chun alung to kha be se je chun mi hawa hi je chun a next sunday a kon chun ahung teng le chi kot bola khon khut do mi khat anom je ti cho ama chu cheng khat khat api je ti ale chom khat zawa ho bu church pastor pas amu pha chun vevin hi chi mi hau pa khun map si le cheng khat man van gam akicho ati map si a cheng khat man van gam kicho wa le I tip e dem tu hin thil phai boluwa I khut nu ailowa ahele I thau I pat wa mission na to dinga ikipe ting leo it's like buying a paradise van gam kicho bang bang he ya ale itia kona mission na to ikipat nu hitam association in a head pi le chu mission na to ai pon hobungin a head pi le chu mission na to ai pon hai mission na to ding chu izet via dim se na he hi cho jo se ki gom lang la tu ni hin van gam I tip ki cho do to divem thil phabole mission na to na a kho hala ki cho do lo lai na kham ki cho do lo lai ngan hi lamu bai he van gam chi ki cho de hi ka ti nai po ai wanga thil phabol alo pi dan van gama I chan diu alo pi dan ju abe sa na he John nok kitipa he missionary pathin thu alowa le mission na to na kipita hen ama taw na chu achoma chome tu ni ya he de give me Scotland or else I die pathin ko ma na Scotland ko nei pe in ai lo wa nei that jengin anati hitabang taw gil na ho hi khol isim do zap zap ji de ama je in Scotland de Christian ai ta ne mission na to nikhari ho Moody gitipa DL Moody ho prime minister pa lawa DL Moody ama hoina chi ala to say pajan the world is yet to see what God can do through one man at this patheni ichan geya thilopi wa noile si na abol the dingham mi khana ko na hungki panding ahe nikhatle wa noile si hin wa noile se pumpin patheni ichan ya thilopi abol do theham hi chi mi khat aman cha ko na wa noile se an mu do ding hi dial mu din aza phana chu hi chi mi khat pa chu ka hi ding a hi ale onglit phana chu ama wa noile se na tu sei them pena ki ha ama mina library tam da college tam da akihongin tu ni gen a ministry apathina to amang hi line po na inei teng leo hi chu hi pathinin asim chu izar ve sumito wam izar pe wam hi chu ai poni me thai no sum to ju ibola tu ni ya I he nom atam ji ya he nom ahom ji na he nom alung thim ji na he no ya hi chu pathinin asai nom asim nom chu izar pe ham chi ai poni ipo na jewa ilung thimwa kona ahung kon do pa pathin ade ya ei hon mission na tong jong lan pathin ki to ding ya pathin ei hoi ngai cha po win ei ai wa ngai bola mission na tong thia I muham te ala pathin phat thei bu na ichan jewa ya mission na to ki ti hi ki pa na len pen ta hi ding ya ai wa ni bola tu ni ai pu gi len pen ta mai ta ho bung sung gam sungai Christian te gam sungai pu na nai nei lo je wa ale man pu na nei ta na hin to chu ipiam abol masat pen chu taw na hi ai ale pu na nei ding sei sevin pu na chu nei te le han a kho hala o kasum hi za de kapi masat ding ai alo wa ala hi chi ka bol masat ding hi ta physical elo material hi choice sacrifice ipi do hi chi I ha ger kho lamu bai he ki pi do pai ai pu nei taw na hi ai Nehemiah po na anay na ya abol masat pen to taw na fast and pray he chu ya pathin dinga alwa le pathin tha na mu the na pen ta sumai po ne china thip nai po ne taw na ya ye da chun Nehemiah taw na aseng zon he tunia hi mission na to machal na dinga alwa menu mi pan achate
Krista hina anei na dinga alawa ala hobung mission na to amachal dinga association na to amachal na dinga alawa Christian te mission na to amachal na dinga izat ve taw Muslim hoyong ngawi taw Hindu hoyong live taw ni se in ewat hat pen na khola jingkan la akhat ve taw he chi chuni bi mission gam akele dinga Pathen he chi thusim hi tu la phana kihil diwa na ko ya he Nehemiah ama se pedin taw na amangai he chi chu hi taw na hi paka Yesu Christian mission na to na dinga angai chat ailowal angai dinga asei masa pen chui Matthew bungko chang som thum legate chang amin gam tai akoi gam tai he je jun ipi se yam dango chi wilang pathin thu gasen atipon he lâu nay pu hiền à tao na mang về thế chứ lâu nay pun na tông ding mi ahin sol na dingin tao na mang uvin ale tu nay mission na to ninga ehon ihan na penwa igel hoi sum hiya pathin sum angai chu pun missio day ati jibin latin pawen mission hi pathina ahi mission hong ki pat na hi hobungai pun Missionong kipat dahi lamkai hoai pon hi missionong kipat nahi mihim lung thimai pon pathin lung thim hiya pathina kona hong kipan hai mission hi ena chu mission machal na dinga chu first step town hiya town na tailo dang poi he pakai Yesu Krista Nehemiah chu vele hen he che Nehemiah le khabu a ko som lani ve tawa cho som lani ve ataw in athusim ku isima ai le Jerusalem kulpi asacha ai ataw je EPP aman cha ham no akisei pon he ale khabu akhon sumizat kiseng ham mi zani na to ham I chan ge ya boy ham ti akisei poi ataw na bo akisei ne dunia hi itaw naw hi ki ha se hen lang la imson na to hi lo hling dik ya he Do business and politics with God in prayer. Chichu hiya. Politics le business chu pathin koma alwa le ibol ting leo taw na ibol wa le lo hling ding he. Paka Yesu Christ da he gospel ko pharike chan simen taw na aman ho ku mel chi le hen. Aman thilen ta abol zo ham khana ku taw na aman ji ailwa le tam zo a ku abol masanga taw na aman ji hiya. Atam jo aku ama mipi to kivo ma mipi te inlanga asol zo ting le taw na manji pathen ni pi taw na angai chat ham paka Yesu Krista chan ge bot ahen ku hlung hela ama mission apan anato ding ape alojin na dinga zan se jingka se ataw na amana ale ei ho mi him te chu ichan ge ya ikiha bol dinga yam taw na Hechil Lazarus atipa akai thoma sang de on taw na mangai hi pharike chan vele he sei jui som nani ahlendo masangin on taw na mangin hi gets money hon in long hechi cross athi masion taw na mangin hi cross again taw na mangin hi chi ho je na hi ama mission apan ahin solo na chu lo hlinga ha ya tu ni in jong e honong taw na mang le emission na to na taw na mang le emission na to lo hling ding Augustine kiti pa ha mi phalo ta mi chon se anamin thang ta he ale tu ni I saint Augustine dia he no lekha simonong e he de secular line and theology line jong le ama tu simi sevin ama he aneo la gol han la mi phalo ta ne numeya kiche man he ni ai wang anun anataw pe jeng he ale ni khan hi akhop be se panen taw na yong kaman loading hita atia hala agol ho khat ahongin hilaya athu chang se ku tu ni gen ise min mi chapa khat chanu khat anu apan tam ta ve taw na aman pe chu itinama yong le mang tha loading hi te anatil kho hi chun Monica gitinu Augustine nu hun taw na aman pe chom khat jamin Augustine hi Krista hinna ahin nein tu nigeya adea Baptist evangelical circle hojo sen theology pathin tu I het ho atam jo ama ko ne ta ne pathin thangwa no me chichu hi taw na ga
tunia hinang nang lekini bola ho hichi ho ina ka hung thia Krista hin na kanei thiam le midang taw na wang hiding hi taw nan thila bol thin e Jerusalem kul pi chu achim hatai a he wangin Nehemiah taw na mana hung ki pa na he le Pathen Natoh mission na to jo alo ling ta ne Pathen thangwan me ena tu ni tha pha na yong mission na to na apoi mo pen ta le thahat na pen ta chula mam le taw nan o me ti chu tu ni tha pha na avela hi chi Nehemiah hin ko thusima kona ki do diu tin apakai mi kahin tem che win he